Yes, alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane. Mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri YouTube yanyu ni Rutamu Talk Zone TV. Iwabo w'abasportifu. Reka ntangira mvuga nti happy yara muri hehe. Happy yara muri hehe se mwamfura mwe. Iyo mbibutse ndabakumbura. Ewana, nizera ko mumeze neza cyane kabisa, mwizera ko buri muntu wese udukurikirana buri munsi kuri iyi channel. Nizere ko buri kimwe cyose ari utamu. Biri kuzamuka neza cyane bifunzemo boku. Ubwo ndizera ko byamaze kuba urucabana. Equipe ya APR ifite urugamba rukomeye cyane ku munsi w'ejo, aho bagomba kwakira equipe ya Pyramide Football Club. Ni match ikomeye bagomba gutsinda vuta ni kuvuta. Ubu rero tukuzaniye cyangwa se nkuzaniye amakuru meza agaragaye kuri uyu mugoroba afite ahantu ahuriye n'ikipe ya APR. My friends, equipe yitwa Pyramide irasabwa kugenda gake yitonze kuko irahubuka. Abana banyamukandagiye barayisatura kuri Kigali Pele Stadium. Rero it's a breaking news muri equipe ya APR nyuma ya press conference yakozwe n'umutoza ndetse na niyo mugabo Claude, kapiteni w'equipe ya APR Football Club. Hari ibyo batangaje, ariko kano kanya hari ibindi twakiriye kuva mu butegetsi bukuru cyangwa se mu ngabo za equipe ya APR Football Club. Tuyo kuza tubyinjiramo turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Uburakari bw'ikipe ya Pyramide Football Club nabo bahize ko bagomba kubutura equipe ya APR bayitsinda ibitego 3-0. Ese uyu mujinya watewe niki? Niki cyatumye zino polémique zizamuka muri equipe ya APR na equipe ya Pyramide Football Club? Ibintu birakomeye cyane. Umutoza muri press conference abikomojeho aravuga ati mu gihe cyose mufitiye imyumvire bizagorana ko umupira wanyu utera imbere. So ni ibintu byinshi bijya bitandukanye cyo kugenda tuganiraho. Ndizera ko buri muntu wese uri aha ngaha yakoze kuri subscribe. Kora kuri subscribe, ukore kuri share na comment magroup agiye atandukanye, kubera ko hano ni kuri Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportifu. Tuba tubazanira za ndani cyangwa se andi makuru agiye atandukanye harimo kugenda avugwa. Niyo mpamvu kugira ngo ubone buri kimwe cyose neza cyane biragusaba kujoininga umuryango mugari w'abasportifu. Kora kuri subscribe, ukora share na comment ma groupe agiye atandukanye kugira ngo twenjoyinge cyane. Ariko uyu munsi muraza kunyihanganira dutaramane n'abafana b'ikipe ya APR Football Club. Mon ami, APR umunsi w'ejo ifite urugamba rukomeye cyane. Bagomba kwakira equipe ya Pyramide Football Club. Ni muri round ya mbere yo gushaka itike ibagarisha mu matsinda ya CAF Champions League. Andi ma equipe yo murabizi ko yamaze gukina. Ubwo ikipe yari isigaye ni equipe ya AP nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. So hakozwe imyitozo ku mpande zombi. Equipe ya Pyramide yakoze imyitozo yayo neza na APR ikora imyitozo yayo neza. Ariko uyu munsi nabanga ikipe ya Pyramide yatunazemo sambaratika. Ewana, yatunguranye cyane muri press conference batangaza amagambo akomeye cyane ko batishimiye uweze equipe ya APR yahisemo ibintu byo kubakinisha ku isaha y'isa 8 ku izuba rikomeye cyane. Abantu bari Kigali barabizi ayo masaha ariko hari izuba riteye ubwoba. Wenda ku munsi w'ejo cyangwa se ku itariki ya mbere ku saa 8 hari igihe imvura yagwa, birashoboka cyane, ariko biragoye. Barimo bagenda binubira cyane iki gihe, ari nayo mpamvu bategeza bakora imyitozo irimo imbaraga. Bagiye bakora dekarasage, bakora imyitozo yoroheje kugira ngo barebe ko byazamuka, hanyuma bagahita bashora equipe mu kibuga. So ni amagambo yatangajwe n'umutoza wa mukuru bamwita Krasnov Julik, ni umunyabosnia and Herzegovina.
ifite parikuri ikomeye cyane kabisa kuva bihugu nka bya Yugoslavia gutoza amakipe nka za Dinamo Zagreb. Yanaciye muri ekipe ya Al Nassr, right? Imana ibuka neza umunsi ari muri ekipe ya Pyramide. Amaze iminsi yubaka ibintu bye neza cyane. Anafite effective ikomeye ko ni muri ekipe navako ano ku mugabane wa Afurika iri gufatwa nka ekipe ya mbere iri kwitwara neza. So nyuma y'ibyo byose rero yagaragaje uburakari bwinshi cyane avuga ko atishimiye ibyo gushira match yabo ku isaha 8, avuga ko mu gihe cyose imyumvire ihari bizatugora ko umupira wacu uzatera imbere. So ayo ni amagambo akakaye cyane aremereye yagaragaje kuri uyu mugoroba. Ariko njye siyo nshaka gutindamo, ahubwo ndashaka kujya muri ekipe ya APR. Inkuru nziza, amakuru meza abafana bakwiye kumenya. Ndashaka kubona Kigali Pere yuzuyemo abafana b'ikipe ya APR bambaye umukara n'umweru. Jezi zarasohotse nziza, hari jezi za away na jezi zo mu rugo. APR rero bashizeho amashop agiye atandukanye yo kugira ngo abafana bagurireho jezi zabo, hanyuma kuri match bazaye basa neza. Protokole zarakozwe neza, amabanderole byose byarakozwe. Ubwo igisigaye ni ukureba ku munsi wa saa 8 abantu bakiri mu kazi batararya, APR yakira ekipe ya Pyramide. So ni match ikomeye, ekipe ya APR byakora byose igomba kwicara ibizi neza ko iyi match igomba kuzabagora, kubera ko igiye kureba mu mikino byibura nk'ine ihutse kubahuza. Nibyo Pyramide ntabwo iratsindira hano i Kigali, ariko average yatsinze kabiri, APR abanganya kabiri, APR ntabwo aratsinda match n'imwe. So aho binateye ubwoba, APR imaze gutsindwa mu bitego 10 muri iyo mikino irevuze ngo kuri match byibura ikipe ya APR yinjizwa ibitego 2 kuri 2 n'igice kuri buri match yewe na Pyramide. So byanga byakuri ikintu cyagutera ubwoba, ariko ngewe hari icyo nakwita nka comfort zone, cyangwa se kwishyira ahantu muri range runaka. Abanyamakuru n'abafana muri rusange tuba muri angle y'umupira tukavuga tuti ubwo bigenze gutya nta kintu twabikoraho. Icyo kintu ndumva cyagakwiye gucika mu mupira wacu. Ubwo haje Pyramide ntacyo twayikoraho. Come on. Nose ndibaza ekipe ya Pyramide nibisaba ko APR ikina amatsinda ari Pyramide, ubwo APR izava muri Champions League igende? Igisubizo ni oya. Ahubwo ugomba kureba ese sezo nkora uko narimeze umwaka ushize nuko meze uyu munsi bitandukaniye he? Nihe difference irimo ku buryo navuga ngo results z'umwaka ushize uyu munsi zahinduka? Iyo myumvire abafana abanyamupira ikwiye guhinduka. Huko APR ni ekipe nakunze kuvuga ndavuga ni ese objectif za APR ni zihe? Igiye gutangira sezo APR bibuja kuki? Igiye ku isoko igiye kugura abakinyi APR bibuja kuki? APR biri kubuja ku mikino y'amatsinda ya CAF Champions League. Niyo mpamvu ijya ku isoko igiye gushaka karite zirenze zari zihari. Ho icyo twakwiye twibaza ese bikogwa neza? Nibyo twakwibajije. So wenda izo zose ni ingingo zo kugenda tuganiraho gake gake ko masaza agenda dufasha bwa siminsi dukundira. Ariko ikipe ya APR ku munsi w'ejo niramuka ikoze resultats zirimo draw, tarimo gutsinda, nta gashya, nta kidasanzwe APR yaba yakoze ku munsi w'ejo. Kuko abantu tuze PR mu gihe cya vuba ni gake twabonye hari ama ekipa aturuka hanze ngazayitsindira i Kigali mu mikino ya Champions cyangwa se Confederation byabayeho gake cyane. Nema ekipe nka za Berkane zaraje, ama ekipe nka za US Monastir ziraza, Edaye na za Al Hilal zaraje. Nta kipe yatsindira APR ni Kigali mu Rwanda. Mugero baramuka batsinzwe na Pyramide ku munsi we cyangwa se bakanganya, nta gitangaza, nta gishya APR zabikoze. Hano ku mugabane wa Afurika hari ikintu nakwita
avantage cyangwa se ikintu ama ekipe mato yahuriyeho. Ama ekipe menshi akunze kwakira ama ekipe manini, cyane cyane ama ekipe nk'angaya afite opportunity cyangwa se amahirwe yo gukina imikino yabo mu rugo. Buriya muri Africa home advantage irafasha cyane pe. Home advantage irakora cyane binarenze uko mu bitekerezo. 1, twagiye tubona ama ekipe mato, ama ekipe nka za Sierra Leone, ama ekipe nka za South Sudan na za Central Africa, ugasanga bakiriye nka ekipe ya Misiri cyangwa se Morocco cyangwa Senegal mu rugo, bakabona resultat ziri positive. Wenda hanze kuri away bakaba batsindwa n'ibitego 4, ariko byibura iyo geste baba bayigaragaje muri match yo mu rugo. APR rero nayo yagakwiye guprofita ubwo buryo, ikaba yatsira ikipe ya Pyramide, hanyuma igasigana na management ya match retour igomba kuzabera mu gihugu cya Misiri. Uyu munsi impamvu bigoye nuko ikipe ihagaze nabi kurusha uko yari imeze umwaka ushize. Giye kureba imitoreze, karite y'abakinyi, uko imaze iminsi yitwara mu mikino yitabiriye, ni ekipe ya APR itari 100%. Ni ekipe nibyo irahari nziza, ariko ntabwo birabasude 100%. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi dufite icyizere gikeya. Yego hari ibitarakozwe ku gihe, ariko nanone match igomba kuko byagenda kose kandi ikaba habona. Ubwo rero icyo kintu abantu mucyandike mu mitwe, mu kimetirize, mu gifate mu biganza. Ekipe ya APR igomba gutsinda Pyramide uko byagenda kose, ntiteka ari ikipe ikomeye. Nimba APR iri kubaka, nakunze kubivuga cyane abantu bakanjugunye bakanira imijugujugu, mbabwira na ekipe ya APR mu myaka 20 ishize sezitambutse nta kintu biyisigira. Ni ekipe iza itazi ukuntu bizagira umwaka utaha. Nk'uyu munsi ni kuri round ya mbere, umwaka utaha igomba kongera kuzifita amanota makeya. Icyo ni kimwe. Ariko no ku musaruro, umusaruro w'umwaka ushize cyangwa se ku ngoma ya Afande Karasira, nta difference iraza kuri kugaragaramo, kandi bakoze no kugira ngo bakore APR ikomeye iri strong igihe kirambye. Ariko uyu munsi ntabwo birajya gute, ntabwo birasobanuka, biracyakomeje kugorana. Niyo mpamvu mbishumangira nti ku munsi w'ejo ku isaha 8 z'amanywa hano i Kigali, stade yuzuye abafana ibihumbi birenga 10, APR iricumu. APR imyitozo yakoze ndaje myinjiremo, turabihuza na breaking news, amakuru yatandukanye arimo kutugeraho. Urumbazaniye cyane kabisa kuza kwitondera kuri uyu mugoroba. Muri press conference ekipe ya APR yatangaje amagambo akomeye cyane. Baravuga bati nibyo Pyramide ni ekipe ikomeye, ariko niyo mugabo Claude yahamagara abafana ikipe ya APR abizeza ko bazabura batarabona umupira w'iki wo mu Rwanda. Yavuze ko ikipe ya APR igomba kuzatanga 100% kuri match yo ku munsi w'ejo. Kandi kuko nibyo izo mvugo zimotiva abakinyi ziba zigomba kuvugwa. Izo mvugo ziba zikenewe cyane muri effective no muri groupe cyane, kubera ko ujye kureba uyu mugabo Claude amaze kugira experience, amaze kugira maturity. Buriya amaze kugiza imyaka 28. Imyaka 28 iyo utarasohoka ujye gukina hanze n'imikino myinshi uba waragihura nazo, ni gake wabona opportunity ngo wajya gukina ibihugu bikomeye cyane by'umupira. So Claude rero nawe yatangaje amagambo yavuga ati abafana ba APR muze muzabona ibyo mutarabona mu mupira w'Inyarugenge. Yatangaje ubwo ekipe imeze neza, abantu bakurikiranye imyitozo hari 11 bagomba kuzabanzamo ku munsi w'ejo. Tugendeye ku myitozo APR imaze iminsi ikora,
11 b'umuriro b'umwakaka. Tarebu yarabatoje arabacyaza. Abashinzwe fitness baracyaza. Mwiza mu gihe ekipe ya APR agomba kuba witwa Ishimwe Pierre Mario. Nyezamu wa mbere muri ekipe ya APR. Kuri kabiri hagomba kugaragara impinduka zikomeye cyane. Uwitwa Ombolenga Fitina mu migenderere agenda ameze nk'uwikoreye umufuka wa sima, agenda asubira inyuma. Santere nk'izamfunira zitagerayo. Kutare mu buryo, kudakora monte byatumye Tarebu afata uwitwa Jean Gilbert Kagege amutereka muri ekipe ya mbere. Ngomba kuzabanzamo kuri kabiri. Kuri gatatu uwitwa Niyomugabo Claude, kapiteni emblematike kuri experience na maturité n'imbaraga z'umubiri. Haravuga ati uwitwa Mustafa Fati ntagomba gukoraho. Aza nanura nkubita mu kuvi. Nuko gahunda zimeze. Umutima wa defense harimo n'ijye na Karema na Nshimirimana Yunusu. Umutoza ati ntabwo ngomba guhindura ntabwo ngomba guhindura uko byagenda kose. Abo natangiranye equipe maranye sezo zirenze 2 bakinana. Nanjye ntabwo ndibuze ko bakoraho. Defense ni Karema n'uwitwa Yunusu Monami. Nta mwanya wo gutakaza bafite. Hagati mu kibuga abakaseri abamiyere kipirateri babiri beza APR ifite. Bwa mbere mu mateka uwitwa Darebo agiye kwahuriza mu kibuga. Shaka system ya 4-4-2. Bafunga zone zose. Uwitwa Ronald Sekigande metero zirenga 2 na nimero 10 mu mugongo. Araza kuba kasa nimero 6 ameze neza cyane. Vuga ngo nta mupira ugomba kuri 6. Uwitwa Daude Youssef arazamuka kuri nimero 8 ameze neza cyane yambukira ikibuga. Hanyuma premier k'abafana ba APR shushu wabo bamwita Memeri Dao aramanuka neza cyane. Misatsi myinshi nimero 8 mu mugongo. Agenda mena sabamu ashaka kwinjira muri sirifasi. Abataka babiri barimo uwitwa Ruboneka Jean Bosco ugomba gukina kuri 7 uko byagenda kose. Babuhindura uyu mwanya. Abantu bakavuga bati ese ni ukubera icyo witwa Hakimukiwa nuko umaze iminsi yitwara neza muri ekipe ya APR. Umwana umenyereye izuba ry'abasarija kuki bamukuyemo bakamushira kuri bench bigenze bite? Ni probable right now. Atavuga bati oya Ruboneka agomba gutera kuri nimero 7. Mamadusi shusho wafana ba APR arazamukira muri sambaratika zo kuri 11 batakisha witwa William Tongwe. Ngabo 11 urukuta kipe ya APR igomba kumanura ku munsi weje kuri match yabo na Pyramide. Abakinyi rero bahawe message iremereye n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR iherekejwe n'akanyenyeri kari kuri urundi rwego. Kanyenyeri karemereye kabyibushye kameze neza cyane. Bavuga bati mwebwe ni mutsinde igitego cyose cy'insinzi kirengaho. Muze kutubaza. Miliyoni APR bishize kuri rwego Monami. Noneho gusezerera ekipe ya Pyramide amadolari arenga 10. Ibihumbi 10 by'idolari. Miliyoni hafi 15 z'abanyarwanda kuri uyu mukino. Gusezerera Pyramide Monami. Kipe ya APR yateguye buri kimwe cyose, imbaraga ni zose, abafana bariteguye, abakinyi bari motive bariteguye. Ejo ku isa 8 izuba ryaka APR barakira Pyramide. Ese uraza kuba uhari
ubwo ibintu byose nizere ko ari utamu sana kabisa. Wowe usabwa nta kindi, kora subscribe, ukoresha na comment mu magroup agiye atandukanye tuzamukane. Aho ngira ngo murabizi ko ahangaha ni iwabo aba sportif, so kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose ama breaking news ABCD biragusaba gukora kuri subscribe, ukoresha na comment kugira ngo tuzamukane neza cyane. Abafana b'ikipe ya APR ndashaka kubona imitima yanyu, mumbwire muri comment, ese ekipe ya Pyramide bizayigendekera bite? Muri comment ni murekure imiriro, ubundi ibintu byose bigende neza 5-5. So muri ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya Rayon nayo irimo kwitegura shampiyona, ikwitegura match ya Polisi, match igomba kuza ku munsi wo kuwa 4 kuri Kigali Pele Stade ku saa 12. Nabonye barashize hanze ibiciro nyuma yo kuba mu mikino ya CAF Confederation Cup kuri gufokasinga cyane kuri shampiyona. Ubwo nabyo tuzabireba, ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buratangaza buti vuta ni kuvuta kuri shampiyona, ari nako witwa Foronganye arimo kugenda integra muri groupe isaha ku isaha. Umutoza mukuru amugira icyizere, aramuzana muri ekipe ya mbere atajya kugenda afasha ekipe ya Rayon Sport.